Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an kublai phi baru kidikilong ki khubor bamda kasni Kamaulai berkamauyong Parish kalara ikanam la du haga football tournament balapnya daga senjuk kiseng rangba Catholic Shillong Archdiocese Zone 1 ya ketika football lapelong hamadan he put muri ha kabala kutno ha kesisat jan ka khat pratrik urisau arhajar arsan Kidon riutli ki parish ki blashim benta tang santli ka maulai mauyong mautawar mau prem bar ka pinthor umkra katba ka mau khar kam sham la shim benta Shaban sedang ia ka football final usok blai teles nong lang lingdo nong sharai ka maulai parish ulai ka kerku kerdo shaban sedang ka jingele kai Hai ka jingedon lang urang ba Stanis El Nong Kendri President ka senjuk kiseng rangba Catholic Shillong Archdiocese Zone 1 Germany Star Rani Vice President ki Longkmi Kaniam Catholic. Haga Inter Parish Football Tournament Arhajar Arpsan jangka senjuk ki seng rangba Catholic Shillong Archdiocese haga kedan yakun jangka bilu 40 ni saupos nem shipo. Layok ra nam la du da ka mauyong Parish ka blala ban pelim ya ka maulai Parish da saugol lalai gol. Haga jinge shoot tie breaker haga jinge kun ya ka final. Kini ki artli ki kunhun kamauyong bat kamaulai kila poisyo ka jingye shoot penalty hadin bakila yakhat damar shigol haga jingye kun bat nyo pau minute bat ki krem ye kun shu ya ka extra time haga bakinong penyat kila rai bet da ka penalty kat bahaga jingye kun ya ka final ba ar jong ka above 14 is south host nem sheneng ka maulai parish kala job ya ka pinthor parish da sun goal la ka way ha ka final banyo ra ya ka trophy jong ani ka kerdan ya kun ha ka di kasngi la samru ya ki khusnam shimen ha ka bai ka nam top scorer ha ka above 40 la yo khor da Angelus Biam bad ha ka below 40 kala lech ukeni lendra Uba G Lamare uyo ekanam best goalkeeper haga above 40 layo dau bat naka below 40 pa layo da Freddy Nongrum baro kini ki sangut kidei naka maulai parish uba Gabriel Walang MLA Nongston kum ukongsan bat uba PD sau kumi MLA berim kum usimbut kongsan Halo kasarang ba papanyat ya kenika yang kilong sen ke jumi ke jumtre ke jumta ke jumtu ke jumi kamjulu ya miramba kiban sepeli kisap kitong ke jumtubet ke jumki hamadan lagu juga pun boleh pakai hari yes kam baki ke paro kilong nak benta ke boram ke jumu bat nak benta ke jumdon kam ke jumi yakini paro ipal pada Utrai undang beringkat bati. Bagajeng berku jonglei penenbor para ukpa. Badu kruan pada minisi yang bukut kanyara lor jengpi bakanya isa berbor junam la junam.
Jam lebih dari jumpu jumpi, yang kesan jumpi dari Mayo, kami berangkat sekian. But kami sin mensyakiri untuk berbuat menentukan baru play untuk seperti nanti saya akan berhenti apa. Pada baru kemudian ini perazan yang ada di bawah Netflix yang di bawah dan persiapan senai mengatasi. Hendak bersyukuran membawa penjerong. Ada hendak kunci para bagi ngaruh masalah ni apa mau kumro menjadi mencengai. Ada ini apa Paris Maulai menjadi mencengai. Ada yang apa Paris Maulai masa apa mau kumro umsi. Lasan ada warga Kambrian yang berada di sini kong beliau adalah menyedang berkat. Kunci simbol itu berkat. Pertama juga ada wanda alam berkat. Ya kalau tidak diberi kunci lamba menurut dengan serai John malam. Apa ni pai ya kai kapal. Apa ni pai ya kajinin gojini. Pai kajinin gojini bangun suara. Kadai tan, kadai kolom tip, kom kayit. Kai kapal munta. Kadai. Kami kita sebenarnya di Paris di badan dekat nama Kazurman gojini. Batna agani ketonben pemta jan baru fight di Paris kita isi bentang. Bat ki Paris ki pelapoi siya final ka ni kasi ke pemta kalong ka maulai ka Pinthor Ukra bat ka Moyong. Ting ai play si puni ya baru fight ki team kita isi bentang hakini ki tournament bola hakini ka jinge pun jong ka di tournament bro si kita. Bangila sedang umna September kan ni penkut mentah si hakini ka tarik ngalung yang subha kerpang ilu Mungkin so keren sebut dia bagi dan kami chief guest, bagi guest mana kita pada di long kami bagi nak pakai program ke bah ngidon. Ngiladet ya ke seminar ke jadi ke bagi long ini po Second Heart Theological College. Hau benai Julai, hau benai September ngila pendat ya gaji saya ngilap bagi nak pelong po mau keluar Paris. Bat mentah hau benai Oktober nila pendat hari reski ya kani ke knock out competition dengan football nak di under 40 but di above 40 di slogan si boleh nak pakai di program profit boleh IP nanti ke Inter Paris yang ke zone 1 ini atlet team kin select penyesian mentah ke Archdiocese boleh ke Inter zone football meet ke Banlong ha ke Art Pusau bat absan trik jong mentau benai ke Banlong hanong po Paris kawai ha po Marngar ke Jaka bat kawai pat kanong ha po paham siem ha po nong po di ka ha paham siem kandai na ke bentai ki above 40 bat ha po Marngar pat ke ground kalong na ke bentai ki under 40 di ngikit bok kerwiang na ke zone ya bro artli ki team ki bela job ha kani ka kelas step kumjuk no hari ke kelamit iban salik isi menta na kaliang jaga zone ni sokmen sibone akani kapor si sa apan mino akano do kapor ta ila persang ta kapor joki diam engineer diam naka under 40 keni lengra under 40 kini lengra
Kita ikut ya ke mulai Paris keladu jeng ke above 40. Good night.